aba sesi ya so ya nezro na wie na papa de koduru on no na konko na konko aka ho wo kotes ngwade no ne aka ho a yenyusu ye na still ya sakrabiem aka ho wo a wo ye mahyew ne aka ho no ko betwa nsu be 2 years ni aka ho no ye betima issue over be 2 years egu konkom ye anso still ya sakra foforo adenta ti say ye de niema ne ton ye mpanifo de an say ye nkoto meguo anu so ne ye koto ba na ebo man ne ka no ya niema no ya ebi wo fie ye nyusu nwie ye nim sa de so de a governance sanity ye ntimi nka say ye ma ye stock ye stock na asansa na ya krabe but edu ba bia wo margins a wo so say me yusu na edu say ya e wo say me krese be den ebegum me yusu we na edu say wo say me krabe begum ba wo wonim say ade na wo de ba no enya no ne ne ehia Ghana forces enya ne akua forces ya wo enso ho na ye mpanifo no nyadwen wo because ho na sika wo fertilizer ya wo say de makuafo enoma enuro na direct ukotokra akuafo benya bi ayusu no enoma yankoto boto yankoto konko yankoto we procurement ze eno na hia ye mpanifo no mesre me de ono ne de na be kokobot si executive se wo ye dan koko no ebe ye dan media me hia ene se akuafo mpuntuo be bo mabrabom en emom mfa nkoye office wo say office expenditure do so chain here ebeko field eno de say MPP fo ne ma boni bi omo ye nyina Ghana fo hu eno nti ne to aba ne ti a omo sa ne ma ne de wo no omo di wo ho ame enimi problem so ka say containers bi ayira report containers bi say ye gotro no na ma say eno de omo no omo ni na mom omo no omo di no oba ye no be hu kuafo ya setrem wa be hu koko kuafo ya setrem fertilizer enuro ye de begu ye mfuo so ye nya koko na on say yield no so et dada ena kuafo no ye ni sika ye betimi di atok nuro no agu ye nkwa agu anu ntina ya ban support ye no mesre no enuro na ba ye ton di no sandis ya ban we ya aba MC we de wadaro ma minim se de bebia benya rep e wo ho nuro na ye ba ye ton di ye mfa makuafo no it should be a thing of the past ye mu bi de se ye se hu ana se enuro na nkwa kuafo wa ye nsoso so okay enuro kakra ban de beba no Mr. Ka no mo atodi e for na atodi koko board ne aban mu mpanifo na kambom ya kasa mfidie adro free nkan ya kolodu free tema eba we be da so obeba na we be na enuro ni meduru ampo ana me kasa ya MC aban wo rep eda so na MC minim se obema na ni eda ho akuafo no ho behia no esense omo ho de koji vote ne den eba ye ana me ye mu bi anya kwan a ene ye di positions ye mu bi anya kwan a ene ye nya sa kwan e de kasa we no ye besese makuafo no ho hia yin wonim ne na obi akuani bi akuania bia peti afiri papa no ekokobo but mene CEO interview no o kire mu se kokko no betum exactly but I say August ne akuafo nansa na bibi koso na no de free menu atanom camp na na eba no ma hyeda se match ya e pushi aban so nto kokom esense oba no kase oba ba den obeto kokom akuafo koko de ye pa me ne papa no modi koko hu dwuma che munni mu chen yen eno na modi atete yen ye di koko ntumu buo ho e wotam aye bebie menses na mboa ndc arehemu amunya ewo ndc abamu ni se Erikopoku Minister of Agric Finance Minister omunyina vet they stated categorically say ndc abanjina babia na wogina wabra na wo bonto ase koko buo no se okoton na mononia muntie ni yo free on board price no se otokoko no koton na mononia sika bi obenya bia no emu nchichemu aduasianum ade kwaduoson de be makuafo ntime ne na se me kacha kuafo ne se ye nyina ye mom paye se koko ne buo nya den wa manone se koko ne buo ye den wa manone a aban ne be kwa koton oton no chichem na odimu wo ha nchichemu aduasianum ade kwaduoson ade ma okuani a ekwan bia man pipi ni meka mo se koko ne ye nto 60 million anase ye nto 80 million ana ye nto 20 million da bi wo mpa ye ne se tamo ye beto aba December ye to aba December wie na koko bo pagya ya akọ $12,000 per ton nansan na atiba ya be 7,900 God is so good and then it's as a na se me news na asa pagya akọ over 8,000 to almost 9,000 mpa ye ne se koko no se
ebo no se te wamonone dia aban ni bibia so betum ono begina abanone bo no because oto no wakoton ena ono ahye wunkran se ebo bi obenya no amanone honom no nchichemu aduosia num ekwaduoso ndo be ma MPP as a time no mu free so no na sika no munya no honom no nchichemu aduasa mienu 32% ena no mo di mayen kokko bo na ne yenya no amanone no na ye maye mu nchichemu aduonum po yenya 50% ena yenya 40% mpo eno na anti bank kasa ono de kokko no oton no aton edwadie nti okuani na waye no se kokko no okonya 100 million a udie bewo mu ebia 65 million ana 70 million e free saade kono so okonso no konya 10,000 ye chichemu a udie be 65 enti ye mobo nto ho edru August na ye nyina de amansa boom ne bebeba afidie so on the esan say enyina frako eflatuate ekosoro na aba form enti untimi nyina na enkasa 60 million untimi nyina akira nkasa 80 million edru August na ye beko September ye di kokko mu nkobo no ye nyina wankasa beko kotwe ba atabetwemetwe na ye nyina na ye calculation na mu say ani afi aban se na gyina ye na wasi say obema kuafo 65 to 70% no saabo no akuafo mu benya sei na ye kwye timi dia ye plan enti ya mame ne ye papa no kuafo ne ye besere ne say aban waba foforo no so de nhihye be ba wo ye nden nhihye na wo hodada no bibi to say kokko rehab me yekuani maka emra ye campaign ase kokko rehab no anya de say aban we ba o megu no nhihye bi a omo ye ya anko ye ne besesem ne ye ne ye kokko na ewu sa aban ya mfa ne ho anye ne dua ne ye ya adwo say oh ene kokko no kuafo na nkasa ebe ya nhwe ne ya ebe to ba ha enti sa nhihye no na cooperative system almost cooperatives ni e de be ye kokko omo de be che nuro ni we no se no no mo be ya e so mo biem me medical suggested na no papa ne ba yo mo meetings ma suggest se was ye bie cooperatives ni manitimi include kuani bia o kokko wo be kokro no so no e bia nkofo kakra bi na wo cooperative ndi nuro ni ba ya nuro ni kakra na be ba na e be cha ma cooperative members wo nya member wo nya bi kuafo ni bi so wo hono ma nti e be se kokko bofo se omumiem ni register kuafo na ye ntimi register omdada no no mu nyina meshem na se mass spray ni kwa eno na esi egu na ye de atani ntu sa kokko cooperatives na eno so kuafo ni nyina timi be shem ba bia wo bia no aduro ba so ayi den akabi ye nim se kokko board ye to aba no me de ma no besi kokko rules nsensem ni ye kan ye nim se ka wo ho de ampa e ka wo ho nanso sa adwuma na ye di kokko ska percentage ni bi no sa kokko ni de se ka ho sanya ne e be kwakoto no foforo no ska na be ba no president monti bintu na ye kokko rose sui kwanya na ye di kokko ska na e ya e ka ho no ye nya bimra back e meden MSC minim se panimfo be yantoto bebre na ye timamufo so na ye nya mre na se de be ka ye no ye nyina ye mfa support ma aban no aban ni sha ye ma ne kwan ma aban ni nyini ansa mache me da say honorable minta ata ma minti we ora mistake ata ano pai mani age papa so ora minta net ya sanka ora kokusha abu me bra pani na wa ha ka baye me ya aren yenti an ka baye me ya ne se kokko adwuma no NPP aban ye no 8 years no ora mintai beneficiary nti ye me de pass out ya enitina wa kono se ne wasi akono sana da bia kono ha enitina wa kono sa na ora Adeakyiabia doctor eba no ye me de papa so buy because propaganda na NDC ye ne se adwuma kase a ye no kokko border ora akufuado ene ora baomi aban enam ora boahin eduso eye ewo kokko border ye kokko rehabilitation enya papa even last week ora kwakusha butia osi mfuo no kwa ye nua ene se dokre enya papa but ene ombetma kasabio just last week my chief executive na nkasa say kokko rehabilitation program was a good policy. What yeah. Perfect. Na dabi ameka. Yeah. A good policy. But very good policy. Musi ye nua onu ate ya.
say abano etimia rehabilitate 40,000 hectares of cocoa farms. You develop you hand over 40,000. When you say 1 hectare, 1 hectare cocoa bag craft munu, better more than 4 bags. Multiply 4 by 40,000. That is 160,000 bags of cocoa. Asem ne yekan. Osi aban aye. E de aboa Ghana eni cocoa akuafo. Na se cocoa ehun ba mfaso a, hwan mu na edidi hu. Eya akuafo. Yeah. Nti ora ndi abe, ora ye da wase. Se wabo akufo ado ene ba omi aban abaso se ye nya ma cocoa en ni atoso bio. Ora minta. Se se o kasa na asesa. Aden. Because mu aban mu no. Mu see cocoa price akufo ado ni timu odin. Wo di cocoa akuafo o wia cocoa akuafo. Cocoa okoto na manone no. Wo wia cocoa akuafo 30 million. Wo wia. Esesanka o ma cocoa akuafo 65 million to 70 million. Na wura fi se cocoa no e wa manone aso te ebafo. Ende na mu rafi. Ora Randiabe says asem na amoka no you were ignorant. Na mu nim de amoka. What he ya? Was this time na amoka sa asem no. Na mu nim de amoka. Na mu nim de wo cocoa board. Inti mo petumi a obosom mu susu nkasa. Eno na ama cocoa kuafo. E ma text message bebrebe na wu receive na ase no no. Etiwe so say cocoa no so te na come from enam 8,400 me catch ro. And I'm 8,400. It is a Muslim Bamaku for 70%. Multiply 8,000 by 400. Multiply 8,000 by 400. Ubenya 126,000. Okay. Yeah. With your convertebra 16 bags. It means that 1 bag biano is 7,875. Yeah. Times point. Would you multiply and not by point. Who's my thing? 60 to 70. To 70. Odia muma is 60%. Inti muma is 60%. At least as a muma is 47 million. That is it. Say. Sesia. It is sesia na mo o calculation no. Sesia na mo as a muma is 47 million no. Mo di amaye. Mr. Gachi. Mo say mo ba chance anya o me ba o me wa no tia so far bro be wo me wa no mini anu ene o crowd me ka ese wie ya utua. Ya. Kon anu a ye de bobo sia na nya bi na editua o. And this for 47 million. Se sia your calculation ya wo kan. Se sia ese mo de man. 47 e big watch 47 no. Plus e bi class ye ku afford e shishi kakra ti e no kra ye de chamo. Muda muma 47 million. Ya de chamu muma 47 million. Anyway. You get it? And I'm say aban no akufa do ye nipa. Onza na awomo. Na awomo. Afena mu chief executive e ka kire Ghana fo nyina se. Yentimi ntu kokko buom. And no kra mbo no mu say twantro. Say it is only ye bebie main season and ye tu kokko. It is never true obosom. 2024 Apple Ora Kufuadu wa makoko bwaso from 30 million and do 20 million. Apple last year fise sebele ya. Only pivot. Odi pedi pivot. Odi pivot. That time ni ato aba. So dey be try ya ho. Apple ya on maso from 30 million to 20 million or the 7 million count. Even November crown na ato kokon from 20 million to 30 million. November there was a windfall. Emma Cote d'Ivoire adjusted on Modiana Kakra. You the 1 million crack out. Emma near 31 million. Mebwa. November. Yeah. Satam near 2 cry in October. May season. Ya shall say yato. But November you who say price fluctuation be about Cote d'Ivoire and Ghana and Temuno. We gave farmers 1 million addition. Mose farmers no hey Dabi. As a canon mum 65 na farmers in Swajedi. And a mabano. Mutete nukro munya kura mbesa ateso 31 munya kura mbesa ateso based on the mokeka eti mo manu kasa no na edi bu maten ene manu kasa na muka ena kuafo ndi bu maten ni etoso bi oni se
Unso Randiabi by no. One fast single initiative ama kuku board. Single initiative be any home deba. Dadana. Dadano so wine at the buy. Dadano. A bempah and at the buy. And then I make catch the MPP ni bia say. Ya bufo na aba suruni nyina ya manamra fom. Isa se mpani fo na pachaw. E chapo wachi. Ete se wafe. Abofun bia ni hobio. Mo obia ko mamra fom because yen na kokokuafo yin ayen. Obeta hanka onka single policy bia odi eba on board. Wanfa ba kun krama. Ye de dada na ye de ba ye oru akofo. Mass spraying. Cocoa fertilizer application. Cocoa swelling shoe disease na oru akofo eye no. Amuja ye no. Eno ane ho. Akufo ado so ba ye cocoa rehabilitation. The master planner. Esisen cocoa kuafo abrabo no. Eno ane so ye dey. Wo ba be aye. Eti ye koya na se ye ba. There's a dada now. Sana dada ni ye papa. Ti mis catch the Ghana for. Say cocoa is Ghana. Say cocoa kosura Ghana bedi. Mba yo adma say. Me too. Eti me MPP ni e shame nkran say me muabua me mabunu ano me muabua me manfo ano na me kan kire won say NDC for de kontompo ni labaraba e na beji tumi ni fi cocoa kuafo. Omo ba ye no manfa hwe amabiu. De akufu ado de ba ye na e no mo so won ye den. Omo ba besisem. O ka cooperative asem. Why na de ba ye? Sa cooperative yi eno so ya de owura kufu ado de ba yo because no mo say mass spray ni ba oh ya mo sha se nche sa machines ya o ka se yedi twa koko ya o ka se nkrampan ya de ade a o se enye papa yi me so mi ko hu bia yedi twa eye papa ntina kan pese o ka kire Ghana for say dia na go sa machine hu enye papa so that we move from there. Okay, What should that the higher politics cocoa cooperatives that are mass spraying almost say politician for no ni ba ye tundi ene ye yen hye se yenye cooperatives ni mfa noni emma won and as a matter of fact mitikasi krom ada mu no beba bia no ye bohu da ru ma meti so mo kwa akotwa mu no mba yo adma se yeah, nti sa wo se ye miemu a ye da wase ye bebiem but ono a odwen ho e de adwen ne ba ye no nipa kro no oye je nipa kro no na se wa bo ne ho modern me bo yeah, because obetimi ye phone foforo obi anya bi da na ontimi di adwen bi ba na oye phone na wo phone na otimi edit na the camera ka ho a eno nche se wo chain nipa kro na odi phone ni ba ye no se nipa kro anfa phone ama nga wo betimi edit camera ba be ka ho it means MPP aban ye ya de papa ni to so bio normal rhetorics say MPP vi aban no amwa ne ho maden ena ade ni bi wo hodada nti ye sa akoto foforo ye sika say ye unnim how cocoa board runs che cocoa bottle year 2011 2012 cocoa season unzo cocoa bottle short ye e wo Ghana because afibia ye krad ye hia no enti se di ye hia no esa ye nya bio near the fertilizer and then this you near the fertilizer mwanzo osre wakai ya the fertilizer na to cocoa it yen ba ya na no that thing must stop it every year bia na esa unya buffer of 2 years eguo that is prudent manager it there is no way cocoa bottle ebe short that and 8 years of MPP when say cocoa bottle and short because always bia na here buffer yes. That is management. Always be ano na buffer insecticide no edigu kokoso na at a stand. At any point in time be say increment ba na shortfall be ba yetimi ko borrow the previous year de no e ba. What must say? That is management. It mo hu ne say your criminality say your share that no. Cocoa a continuous process. Enti afibia no ubehia sa niema no. Enam say ye essential e wo cocoa production tinu en sese wo ye no sope anything am 2016 na mu bu confident ni mu bu no sope no tot se mo kai a we se wa kai ye de drone ba kono ba ne akofra kuafo ne a che ne tot amamu no nti yen ye ba ye no won se sa de no etwae
because every time biano we have a buffer in there. Missy from Minia tobo Minia boy media chow we me hiti media chow to the tobo Minia bosom mamu fa bibia anya politics se mo pa ban ma banti eni nti na ewo mo ne no hwe o kan o si koko rose a okay unse koko road initiative no oru akofo na de bai yes e tell make no se make policies a aban di bai a bebiri koko pollination unim se aban na de bai kofo na de bai koko swelling shoe disease kofo na de bai enti misramo se maba na munya bibi e mama se a mamu moye krono kra na MPP for ya yade mo ya baso okay on koko sector nko a o ka wose PBC agu PBC wan egu no anya na mugu no on the PBC na you only one license company e to koko and mo take cash pro se mo di gu PBC e ho na chance se PBC egu and the PBC ni na mu kakra sa kufa do ba ye koji kujoto yi na ogu dada because 2011 2012 na me koko sector na me top PBC for koko from the adepo omunye skantwa o kai say omo chama bi wo bodi eye press conference and the NDC e ho na PBC sha sese egu because nipa na ye djuma wo mu nso ka ho bi Ghana for suban aban adwuma enti me blemu aban bebiri say kufu ado aban ne manugu ye nko a dabi nipa na wo mu nso ka ho bi okay nipa na wo mu no omuso ka ho bi enti minua obosom yesrem se bibisi a mo ma ye mpen ye mpre ye ho emubu aten se MPP aban nyini papa enne mo amu ye ni papa no munya kura nka mbetum last one bepe se me address ye koko smuggling di endi ya ka se muntu koko mu kakra no eye koko smuggling ye ni Cote d'Ivoire hye no enye wo ene twa mu e ya asase yantam ne da ho koko no Cote d'Ivoire ene bi nsu go Ghana eti once a Cote d'Ivoire ya tum no automatically Ghana koko no be swing it to that place hwe ometimi baba yo so ha e be to koko e de ko because koko district no e hye da nya dwuma papa eti so bi to koko ha no de ko bo akwa untimi nche no odi fribo akwa asan so untimi nche no into odi na musa no de koko d'Ivoire nti income difference na ewo mu ye ni Cote d'Ivoire eni nti na ye ka kire mu se monto koko mu anya sa koko dodo na from epui ekosi August ansa na mo betumu no ebe Cote d'Ivoire e automatic enna na ye ni Cote d'Ivoire fo wo twaka bi ansa na ye bie koko sa twaka na ye twato ho no e me ye nya living income differentials of $400 per ton sa sise no munko back na munko we san hihye no se ne be ya amamienu ne be kan bom ne nya better price at the one level okay my what man say last one America one say na last one and say ora radia beba and enyo no ni deputy ni kan doctor no o see koko rehabilitation na ye no na farmers enka ho yamfa farmers enwuram enye no kre da owura abosom ti na me say ya me da say owura abosom ti ya koko rehabilitation owura abosom ye bi obia kuani bia ye twa ne koko bia no ye de ne kan ho ofa nipa mienu owura abosom meboa na say me twa ntro oboa meboa nti wo anyi pe ni bi wasema okay bosom bia no no owura o de tie nye pe owura ni ma cheche ma so de koko owura woni so de tie no oye koko wo ye koko owura ni no ni about 1,000 Ghana as labor cost nipa mienu imagine eti wo ye koko kwani no you were benefiting from the rehabilitation because e ye koko ya mfo wanka ho a se e chia wo ya dan wo be da wo eti ya ma wi nipa mienu se ho ode an wo ankasa okay atamache cheche Mystica obosom wo de wo ya direct beneficiary sika sa na wo nya
e kan fa koko ho nyina na kofo na kufuado na kofo na kufuado ndi simpo de enka ho na ndi simudia na na akufuado apenso ni nyina ekosi sen ni ekosi ye ne se ndc aban de koko or the jar MPP 950,000 metric tons and an yetimi ton afi omo ba ye na 2017 na ehuri ko 1 million 2024 ye wo mu aya ndi koko no aban sign of the giant 500,000 metric tons ko wantima fa njaye me say 500,000 metric tons ko wantima fa njaye me so matobas okay koko no so atia nti nhihye a wo ye nyina na me say ekosi sen nhihye a wo ye nyina na kuani a wo tie me no pe koko bo no wo de man sen ata ye say gina ho say December na ye to aba na efri November de ba ye bet koko mu no na akufo do sisi kuafo ni ye say 1 percentage a ye did ukofa koko ni ba mane hwe say mama o 30 million mama o 31 million e dey do come 31 million o ma 30 no de 1 million be kan yesi koko no to akoton ma si jiraye bi se die me koton a se ne bo odi oni bo afo se na me be makuafo e ba na ne bo afo kuafo be fa ne bo osoro a enti eno de matam nko na fe mystica hwe atake kaniema bebre me se ya no koko rehab we say you tuama ata na ye ntue kuafo se ye wo fixed price ye be ma 500 ye be ma 200 kuani wo koko wafo na watwa se wo se o se aban twa na ye dofo no aban dofo no 3 months udo nwura na 3 months bi ni ado 3 months bi ni ado enti se me de no de me ye ne se wo ka se workers ne mra emedo ho a ebi on be ko workers no so on be ko rotations a be duru on no na bia 6 months kwa na emeduru ho enti me eduru mafuo no ho a e ka dodo a metwa no first afo na etwa no na ye 2.65 hectares o di ko acres mo a e be 7 acres nti 1 hectare bia nso se omodo a na omutua data na omutua 1001 nti se me di bopa wo ko ye current afie eko omodo pa na omo sika omo charge e wo soro chen ne kodapek ayi omutua ma akuafo no nti me 1000 mefuo no mafuo ni nyawodo ni nyina round ba ko a omo ma me 2200 me de bia 1004 e be kan ho ansa na be 34 million na tmatua na mom me sa fidie so da bia na me kansa me nkasa ntia me shisha me di ba ne se yenye ne sede be ya akuafo se afuo no me da bia maka se me na me di sa susuye ni mata ono e be trafidie ka se oh yet me sikuani no se wo twa mafuo na wo di mafuo na nkasa hye me nsa me da upero so so mete no se de o kan se bia wo yire ne o ma e bia mienu e ka ho ye tua mo ka se fa ye wafuo na so adwuma na ban mra o seedlings o mra o chemicals o mnya we ya e be ma na gina yesusu ya o ma fa nya adwuma ata o ma fa nya adwuma until kumad bae na se kumad bae no na san hihye no o se o privatize ye kumad bae no ma sha ase a na mom na me ka se ye ya bae nsusuye da bia ye de bae a mo anya ntu no ye de enye mo adwuma o kuya no ye adwuma once amemi wo mu bi na nyame adom Jerome spokesperson emakoko board Ghana na ofri yo so habe ye nim se ye kasa de be ko akire anya hwe ye be kasa fa Jerome mu amana duro na ono so ni kokobot chief executive nenam nti ye kasa kire Jerome a obete initiative bebre mi de maka se ye makwan emakoko adwuma enwu egu koko ahase egu no na ye economy ne akofo mo hanom no ene okoye nkrase na sikani ho enu nti nkrofo kwa da no masa se ni galamse ye de ya bai akuafo ye bema adwuma na sori koko adwuma de ye NDC Rollins na bema NDC koko nkanwura nti wo kan na NDC nyehwe NDC ena ma koko aye koko aye omu ye baba mu bia akuafo nim when na boy koko yie fertilizer ho na de echekua for free enya NDC when na echekua for fertilizer free wo se ye bubu totot ata ye beto abai adronu tot mpo na ema wo ye de ne mo se ye bubu tot mu de na tot na ema na ye nya bi kra mu ye mfo so eba no mo san ton di una na unya oh me be de mi nya cooperative member na me ye we cooperative we makura hono no wo si adro na ma ba ye mpese de be politics me de se de ye kan se koko industry atanim koko modwuma yi pa wato koko aye di o nti ye nyina se ye de adwen be bata
ni asusu ni yi a o se koko ye sahwi o yi Ghana free o koko ye sahwi me se koko aduma kɔ fo mo kɔ akontomra o kɔ na se me kɔ bodi o kɔ duro ma ana ro ho keke ahoho na ba ho ni nyina tu enti se ye nya le bampo ne de ye adwuma no eno ne ye besere se ye nyina ye nka ye hombom ne ye ntras ne hu akwan a industry no ye de ba minim se Randy wanya Jerome aka no free head ye okay Jerome beboa no mate o de ye adwen bekɔ o de koko nsem bekɔ because ye tete no baby a koko nti e ba o mu ntimi mfeli ye they cannot fail okay so they make what I say o be ye so mate ata ya kwa ye next ora bo so me da se wa chichire me se na uye kuani na se ye twa okoko a ye de wo ka ho de na me pa free ho ano eye omo ya willing was and that's why asemi na wa na wo ka wo se wa on wa na ye willing that is it the mo try and the mo no ah ko he ko prinkru yo enka 40,000 ho the what to do 40,000 but wona mo ba kan yo anya mi o nkrata ndi embassy nkrata mo de buy no aban no buy ye no me sing nkrata mo de buy no 40,000 has been developed and handed over e wo kro ben so ya bisa chief wona mi bisa nya ko na me na me kan sabo okay me na me be kan enye host net won was it 40,000 ya developer there Mr. Host ama paper so that someone on my handing over until he is speaking to the handing over he is speaking to the handing over ora boso me to so bio o say 2017 yet 1 million tons it is never true it what is saying what dey google obohun say less than 1 million tons me ya jam 950 and I buy the paja koye na mumu giant 850 eni ya eni chikan mekan mumu giant 850 eni ya 900 in 2017 but the truth of the matter is say na koko sasabro na kanu yare no sadie no munim de ntie bai kufuo na koko sasabro no ba na kufuo atu koko no na makuani ni sika na asama ni intutim no seedlings no se onua mu ba 2009 to 2016 sa hihye ni mu jaaye nti koko no na koko sasabro no adokoro no eno na wia no boy 2018 and 19 no wia no boy ne kum koko no because not that time no koko ni yare eno ntina ma kufuado edi koko rehabilitation program to revive the koko again eti me catch you say wonimu a CSV na manye under mills and yewura mahama ban mu no ene gbe kum koko eti munya ma no se ne musika se aban no bae no wa mo ne ho modin wo koko sector no se nye MPP aban a nka koko sector nka wu se ne ye former chief executive uru abo ahedu kan ye no because in one policy you to me rehabilitate over 40,000 hectares na mo bae muso munya 40,000 nka ye nya 80,000 40,000 cross 20,000 be cross our at various stages that is 60,000 enti muso munya bi nka wa na munya sa criticisms no na ya dia ma FBI ene dia ma bien na ene dia ma we eno nya no na be ma kokoku ani na di yo na maka kire mu no say smuggling alone e ma yekoko ni ye hwere o kan o say sesi a yentimi nto 500,000 metric tons owura minta want ye chief executive ana o say as he speaks ya top 580,000 metric tons owura ndiabe na se mo kan me transitie ye me ye note o kasa nyina na me tworo o pa ma me mfa ma o kasa nyina na me tworo eti me sramo ye nim se MPP ye nim se ya ba yagu eti ye baby ya dwen ye ho ye sramo a koko de eno ani sahwi se ne yesi kan enti koko price ne de se ne mahye bon obosom mu betimi adi so anyway minta yanko GB Ghana Bar Association or more pass resolutions and now would demand the reinstatement of Chief Justice. But I mean to obey the next 5 minutes now. Mr. Ka. Yes, sir. Na GBA for also more pass resolution. Question say man penny John Hammer mra na wabus na lawyer for. I was so much mra man penny ya de mra na chichiro man no. Oh ye lawyer ni
mo association nyina makɔka bom mo so na mo nim mmara no ana mo nkyekye mmara nim sɛ ɔmampanyini mmara so wo buso enti ne waye no wanye ne yie na GBA for Ghana 2017-2018 na GBA for ha Charlotte say ye ne den anya petition ya de koma ɔmampanyini akofo ado you no so forward to when Council of State anya no anamia suspend ma me no na enade obi nso ye twerɛ petition fa ne ho na ya refer petition ni to Council of State no omuto ɔmampanyini fo ne ye suspend no ye nyi na di o Charlotte de sakin no we ye nyi na di ya suspend no pending investigation be wa ye investigation we na ne ho son a onkoye enti enne chief justice de imran ye nchia no echena ekoye domnivo de a imran nya adwuma me wa ekoye dan ye ya domnivo ye no ye auditor general de a imran nya adwuma nya twom sa ne de Ghana ha ye sa nya twom no ye mesoso so ya tra ho munimra se na munimra nra imran na mfa nya adwuma emra krona ne ye se domhama bu mra so a omonye yimpechi no omfa mra se wo bu mra we so mra we wo bu so enti yenyi chief justice adida nti eno che se enne ye ntimi nyi bia dia na na sabi ye kofa chief justice bonsam bi betre so na se bonsam ye hun se ye fa ne enim so ye bonsam ba ya bonsam a wo se ye yi na di enye ye procurement breaches ane ye di electoral commissioner di ono so won to ne ma wo enye na dwuma ne niema to mo so wakoto afa kwan bi so ato niema a ya mfa kwan ana mo di na di na aden okoto de ne bodwe anya nkyere na ne mesre oman ye kyekere me da bia masem no say ana menya obi a me politics ame no menya obi a ye fra me I do you say I do me no me da bia sa Charlotte say ne kwan ye fa so yi ma me no eti ye democracy ko ekire oman ye se ye eti ko ekire nti menya obi a meka say because of say ye Charlotte say di nti chief justice so ye nyere ye nkoyi na di mami JOYNEWS ye nkoyi na di na mom se waye bibi o se eye Ghana ni bi o ana mami tokuno enye ndc ba ye kwa na petition sha say efru nyu ba ye o last year primary elections Professor Azan ni owo USA so try petition fa no enti petition aba sa hihye na ne nam so se ahwehwem na ne ho son a mame no be na adwuma na momo bi obi antimi nkyekere aban no onkoi no say association and a group and a way and na nka so mo kasa pa anana Charlotte say no onye lawyer mame Charlotte say no onye lawyer no onye omo member and on the yi no oni chief justice no onye oni judiciary ntini eni kwa say e ka bi ma no me bo a ene de omo nya no omo nkasa ye betie na mom President Mahama obefa kwan ye wo say constitution na hye say yamfa so nya adwuma no obefa so abu man no okay so obi di petition ba ohwem na enyinya so a yantontwene ewo nyina so a yamfa nya adwuma say ni nsam biem yate committee ese yanhwehwe na asemu ono aba be yi na no oba be yi na no say me say ABCD ye wia na ebo no a emo no saa so na wona eye adwuma mo bi nkasa we ye mame tukuno nti o wona we ye hwanyo emra ni diwa ebediw ye nsori mejira obi achi emane mejina emefam ono so mehyem rachi emedi bone enti sa we ye electoral commissioner hwe ho ye we ye auditor general hwe ho ye we ye director general hwe ho ye saa na won so se afa okroma sa we ye planning officer ha we ye engineer ha wo so hwe ho ye betuma to da bia saa na wo se ye de kyekere o man ni kwa se kwa se NDC for ye we MPP for ye we MPP for makwan mame no MPP for mate say ayi na bi be ye demonstration na bi mu nim demonstration ye eno so ka democracy no nti omo pekro omo de omo pekro mu nya thank you turn no mu nya ka kwan so no mu nya demonstration saa omo mu nya bibia omo form party ni nya demonstration se John boom da so omo kan kire okay mate atamami to the next 5 minutes obosom me bompa ye say one day obo ba ye aban adwuma na wahu aban adwuma nhyehyɛ ya ewo ho unim se obi a oya aban adwuma bia o condition of service sure sa ntansa amode abo maami
nkenya problem o problem amu mo de abane se mo de mo promise Ghana for say mo ba mbe chief justice whether good or bad mo se mo be yi no iti aye political mba yo adma se ni tio mo ka kire Ghana for say mo ba chief justice no odi galegare ye be yi no mo promise say jemesa mo be yi no iti whether petition or no petition mbetimi akwa akosho obi achi kura ma na ye mba yo adma se ni tio pa enna you see mo be yi chief justice any problem but Orua Mahama who say osai with the Bible osai God Bible na osai with no Bible na ka say ye wade nyina ho kwan so for preacher and so nya de nyina na fata ye oya elder but what man say me so me member what man say Bible no osai no okay o say ye wade nyina ho kwan so nye ade nyina na fata ye nti o ka kosi se me ka kosi se ewo mu se bia ya kire o kwan ya fa so yi chief justice but ma wa husuo en kire wo se nya ade nyina en se wo ye because only justice akwa oru akofo eba be di president 2001 na ya appointed no by JJ Rawlings that time no krampo na sebe ye fi military regime abaka bi maminka bia ya change the first government oru akofo bae no justice akwa ye de petition man no oru akofo no wan som kra nta na law no wo ho because no oru akofo nim say ye wade nyina ho kwan nso nya ade nyina ne fata ye hwa mo petition na aba no matie bi commentaries aba ni esiri wo muni say yese one ne yere ni kunu ni ne ma atukwan onu de de esiri yese anything am say me bom paye mu uru akọ obosom wa be ya ban adwuma so we ya ban adwuma if there be condition of service Ghana hampani mfo nyina ewo bi all CEOs wo ho kwan say me ebu ho krompa afin mu no two times ho kwan say otimi kwa ma no ne ekọjojo no ho part of the condition na o kwa no ho na beko so we be ma anya you know yire na beko eno ma okay na you ba so a unukun eno ma na uni vizu e de mo kai dia na we ya kwa tro say because oni ni kunu ne ba atukwanti wo pesa mo ka kansa me so ka so it way ye di pianka we ye di pianka they are no flow pay nia ye kan ye say mameno is the only chief justice that what tukwan ya ne pay die ma ye de man no okoyi wani ni nyina wasare fande I was shocked say Ghana ni Kodaki me ma bi friend Kodaki ma am chao Kodaki udi sikama no say ko nuwa kwa wasisika no mandi intimi asare fande ne back yese ma me we nkwa such a brilliant idea yese yempe okay but me se former be na me me hami o because mono judge for kura no munu omu ni ye dada kobla Ghpage papa no ye judge mo see when DPNDC assembly during the AFRC judge for na ni ye nti mo ko fa won kun won justice sako de no your ba no awo foforo NDC PNDC nti mo mo track record about judges nti mame to konukura no ni 3 years so no ya suspend no mame kokota oba bi o na we mu o maka kire se o mu fi revolution nti o mo no sa buga de ne de o mu ni mi nti wo ya se kokota se na dwedwe ho na me ka se mbi se owura obosom enye chief justice amu be yi no na be ma dokono bo aba 5 cd 1 cd o se na musika kire Ghana for se gobe 10 cds ntimi ntonti mo ba ye 3 cds no we chief justice no na gobe ne bo na aba fom enne ko dwom ho beti sound a e ma no be ka kire mo
Mate. Oh, mami yo so pesa. O pesa mami mogumbe kakra. Mogumbe kakra na ya o ya. Enye chief justice a umbe yi no na be ma patrol bo aba fom. Patrol bo aba fom bibiri. Aba fom bibiri. Oh. Every baby e be fa ni. Enye chief justice a mo be yi no. Na anwa boy fo anwa be electricity bo aba fom o. What is this here you ura me? Electricity. Send me Ghana for buasia fumu no. Say me ya mo ba be to electricity. That no cry ntimi ntua. Eti mo yi chief justice a. Na electricity bo na aba fom. Mate 0536 30407 0322296342. Hello, good morning. Good morning, Mr. Ka. I would